Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hadin kajing kang senong da ka sorkar pedeng ne kata ka lockdown ka ba arpois ngi banyada na kajing sapriang uknyang jingpang COVID-19. Haka laipoi trek matau benai leber arajar arpau. UMLA ka nongpo constituency uba Merrill Bonds AM ringkat kajing senranang UMDC ka nongpo uba Balajet Rani. Kilalet banya kendu yaki noilam jong ka nongpo town committee kumjuru yaki kato ka ne kinoilam jo kiseng bhalang. Banya mer jeng mod badru banshem yaki lat klenti. Ki badan kam hakum kene kapor baki ba ki ha ban mat ya kajing ka bakrau kino ilam jong kisang balang ki balai don lang hakan kesngi ki kentop ya kino ilam jong ka Khasi Students Union ka Nyotrap National Youth Front bat karib hoy Youth Federation kat bana kalyang nongpo town committee lai don lang da usong knor jong ni ka kanhon uba CBCM bat secretary uba regional kharkamni lambat ki rang basnong jong kisnong ki baha papo ka nongpo town committee ada pengadres na kalyang itu ngau MLA ru ba kani ke relief kami di benyo laka sorkar kini ke benpoi sa sorkar jela lembaga ni ka National Disaster Management Act Arjarsan kum ke clause H section lai pukundai kabula keremsyai ba hagi hukum kini makani ketika National Disaster la de penbenan kalyang sorkar kini aga bagini kijingera kin poi sya ke district administration haga ba niyo banyara terpang ya ki gilongying ki beduk ki vulnerable family di khot gilongying ki beduk ha ki bomdon i ki babelaman step bam menit ki badan kam sya ni dira ni tempat ya ka sorkar makin simkuloi bagani ka NDMA ada san bade menteri kam kuloi ka bala bat haga bede bat haga ni meeting ni lai keren haga bede bat ka jing pelat ya kini wages lembaga MGNRGS isufu ha po penempok tang dan di bubun di senong di bank area sudah agak bayar wages cenderung direct syaki account dan beneficiary kan bu jike sibut nomor kawin naik kimat tiba ngini ada nang Jepang di social distancing kabang ini kiar na di jinge lumpat ba dan nomor kata banlat nih kini wilayah liu jengmut ini agak bangin min ha jengmut agak meeting dengan syai ke sorka agak ba suspend sipor ya gajin penderung ya ki ya ke wages jong ki beneficiary saki akan diduki riban ailat kumbagalong mencuat agak bau chairman bau secretary kinlek jong BBC kinlek say bisa ban begini ya ban sam ya di wages diduki sya ki beneficiary saki senong diduki kidon kabobut nagata kajing kentu gobang ilai keran hangne senong galong ha ka bede bat kajing penderung ni kerten jong itu ki nong belas ni kiba ngihap penderung lembaga labor department katung ke form ke bala pelat lembaga labor department tolong ba kiba lat no na ki job card holder kiba lat no na ki casual employee kiba lat no na ki master kiba lat no na ki tu Meghalaya construction labor board kin kentruk ki dor basnong duni kin penderung kloi kat bala ai di kerteng kenang ba kini di relief kiba na kalian jong sorkar ke kontrak kan la ban ai jingarap na ka benta jong situ ki longying ki beduk ki berengkam ki jingarap bagi jing kerpat ki jing ka for aga wede bat ki pat ba bagi snow bahaban ko mu ya jing betha jong sorkar ki bala penbenana ka for ya jing betha jong ki dorbar senong ki bala penbenana ka for bagi kiar na jing lumpat ba bagi kiar na jing mi na surok lat satang hagi jing don kam ha pang ba stok bat di balik chet ki kiar star da bagi kiar na jing ya kubeli kiti bagi lek khut ilade bagi sat yang jing kiti na ka for mar bagi jing pang 4 don dawai lo minta ka dawai galong tang bagi lak ban fikir bagi im ada kare ilade daga bagi lek khut bagi sat kiti jing na ka for bat bagi penduna na jing ya lumpat ba dan di sister boleh nak kira lah kemudian kita pun kan ini
Jadi staff. San bed kan. Ini loading dulu. Mana ini? Kumbangi lak bersuku lomba di notification di bawah sorkar kan. Yang ni MLA ru bangin lak dan pendengkam lomba kat skim di demu bangin era bang hukum kini kipor. Nak kalian itu nak kum MLA dong bang kok sesi. Kirang ya walk out ya kini kemenor min persyang ban reach out ban ya poi ya kini kini era saya kita bak kedang edon ya kini penbek bat kirang bak senong di demi atau bangin lak ban poi ya kini era lah kedai lomba ukau dan bak cuy kini era kini persyang ban tray ya kini ban ni tempat di bak kini syak kalau kau bangin lak ban era min persyang ban era bagi hukum kini kipor ban poi kini era saya kita bak demi saya kamtam ya gitu gilong ying kiba duk kiba don kami ke jingera pangada kerpat di pajak gitu ni ya gitu di bakhamdon kam em bakin sumha ban ailat swai di longjing ki baduk sisa ki badon kam sisa ke jingera bangin yo banira ki kam swale ne priority bagi on ya gitu di vulnerable family bangin la banira ki nang bakan bu jing ya ni ke MLA ya ke sorkar di departemen nagam daban penlak di relief material bat kiwe gini gilong di dunia kut dengan lagi keren yang terus ni sebisin ya aku beli lang di baro ya ki nongelam ke tahun kira nasional bat pengit scam bat dari di terlang di baro kemudian ada jadi terli nyelak bani pun persyak ya umur yang Jepang ya kan ke klam kabelawan ban Hirsma ada neka percaya di dunia bat ni kerpat ya di pajak baru atau hukum kene kepor kalau di balang di bunyi gidon gidon jengit di bunyi gidon di kolong niang niam gidon di bom niam tu sobahan bu itu duai na kom kaba blei nong bu nong kau punyalam ku produk ni la ban like mungkin itu di skill